Ibadah merupakan suatu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tidak semua ibadah itu menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tegenaro ibadah yawaddingi putamai di rupa tau lena api ranaka. Ya naritu masumpai nasabak macule-cule. Tau angkai masumpa nasabak mailu riasa. Non-roi sipa atakak borokeng. Gangkana angkai kuritu nasabari natamari naraka pacalan ni Allahu Ta'ala. Perlu pada ripaham makadai naya Allahu Ta'ala di itu nas sembarang dana terima pasumpan atana dina sembarang. Naya kia ya Allah Ta'ala ia tu minatarima ibadai ia tungat-tungang untuk alena napian regurut tak makadai ia ronarik ko masumpa kilori puang Allah Ta'ala ipade lo narik ko makiri surah kilori si dirupa tau. Ia naritu yang pertama angkapi melingiwi ampelok ampelok. Yang kedua angkapi pasuku nasabak alamakna miloin letuki surah Kemudian yang katopa tulisan na surah nasabau pano panareko makiri surah ki na yakadega aga alamakna untuk melok na letuki mati surah majapuna silada salah cedek matu nak biami tu mesak papos surat tak nasabade nisengi melok na tiwi lopega ya surah Aku topor nareko angkala makna. Nayakia nareko dega galisana salah cek de nak biami surat tak jaro tau kiring surat. Terima matu surat tak dega jega dega galisana surat Sebab dia ketangaran maka dia ia surat untuk aga kiringangi aga lisana surat. Dega galisana. Ima kotoni rupang Allah Ta'ala. Rialanna tari masjid di sempajanna tanna pasumpana tanna hari makona naron hari ko angka kimelo papaket desit di pasumpa angka lalo ki pasuku nasabat telu fasilitas yang hari itu yang pertama alamakna aga alamakna pasumpai yang hari itu niat angka patu niat innamal a'malu binniyah nasang yang rigurutta. Kemudian angka palisakna agar lisakna pasumpai tepat tungat-tungat lari Allah Ta'ala dan dia tahu. Sebab namun itu mata pakai nari kode tome tahu lari Allah Ta'ala mustahil suku itu pasumpai nule kapang rijama pasumpai macule-cule ki papoli. Sebab dia kagak tahu tak dia tepat tak dia suku. Kemudian angkatnya sepat doko aga pak doko na sampajangnya pas sumpah yang itu gerakan na landro lewi kido landro lewi yang kai purna pak guru ngaki pemaca tak pandrita tak angka takabir ihran na angka rokok na angka setuju na ya tu pak doko na tu pas sumpah sampajangnya masalah malabdi. Nasabak mabiasa tu je angka saisana saja salat tak. Mata ropangi makada ia nareko melo ki mas sempajang suku ni nareko mari ngeraki bawan lori Allah Ta'ala tepu si sempajang paham aku saya sepahang keliru nasabak ia riasang sempajang ya naritu ripamulai nasabat takabir ihram naritu tu ya gari pacapul nasabat were selleng
Narialan na korito angka ibaca napagurong ki pandritata baca-baca na roko baca-baca na itidalang baca-baca na matahya mamulai na niya terakhir kemana jadi nari kumasampajaki ang kapatunia na pada terima kasih Nabi taon nangir innamal a'malu binniyah nasaba ironiai pada launa alama yarega tujuan nama tu rasul tujuan nari kumasampajaki ang kabikor itu dipasuku nasaba tepat nanya tau tungat-tungan lori Allah Ta'ala sebab pa nama sampajaki asang alita naya kia sembara ripikiri ki menjapun nadi itu nak terima pong Allah Ta'ala sampajata nasabatannya pong Allah Ta'ala najallo yar sampajata upan na set dia rupa tahu masampajang inaya kia darat nami tu na pikiri ki sange tu pandrita ta japun na to makuang itu darat na tu na sompa bahaya nih nah sebab iya tu narik ko masampajaki pada lon narik ko guru ki masapeda narik ko melo silari nono ribinrangi ripat tuju si mendre rilalengi aku niro narik ko masampajaki narik ko lese si paringarata dalam na sampajangi lese lori jama-jamata kalau kisipat tu lori paringarata lori puang Allah Ta'ala hanya nari turusi nah apa yang katalun na narik ko masampajaki wajar itu ripegau kedo-kedo na lan roalir na sampajang angka kedo-kedo na purna pagurung akipan ritat nasabadi nasa sampajang nasi dirupa tau narik ko parengarami bawan na pak masampajang sangadina darura pada padan to malasai nakan nasa tero dia naga ka parengaram ni ban apa nasaba marit sami main kedo lan roalir jadi ripahan ni makadaya tu sampajang natarima pong Allah Ta'ala ya nari tu sampajang iya makastingi pabatita mania makasipita peta nania tau tak makuto foro parengarat talori pong Allah Ta'ala nania makasipi carata jamai yero kedo-kedo narana sampajangi nari ku makasimani telui insyaallah natarima itu sampajata pong Allah Ta'ala sukun itu pasumpah tak umasalam alabi sebagai kesimpulan na pada loni may pada pagkasingi cara tak masumpah lori pong Allah Ta'ala nasabah iyam itu buat dingi paki mati mancajiwi syafaat mancajiwi lalang naturung pamasin na pong Allah Ta'ala lori di mati dari kuburu dasuri mondrin na pong Allah Ta'ala sari kuamang yang di nato saju mati rasuri mondrin na pong Allah Ta'ala nasabah upan na bati tak makasiwiyang asalang angka namwa majapun na sia-sia itu pakasiwiyata sapuripa laimati ilolongan rasuri mondrin na pong Allah Ta'ala wabillahi taufiq wassa'adah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.